Ndugu yangu, umewahi jiuliza mbona siku hizi ndoa nyingi huwa zinaharibika? Hapa kuna watu ambao huwa wanaharibu ndoa. Wa kwanza ni wewe. Wewe unaweza haribu ndoa yako kwa vituko na sarakasi ambazo ukisifanya kwa ndoa itaharibika. Wa pili, familia yako, baba yako, mama yako, ndugu zako, hata dada zako, hata ma-cousins wanaweza wakaharibu ndoa yako ukikubali. Wa tatu ni jamii yako. Jamii iko na uwezo wa kuharibu ndoa yako. Juu wanaona unaenda kubarikiwa, wataiharibu. Wa nne, unaona wale marafiki zako. Marafiki wako na uwezo wa kuharibu familia za watu. Tumewahi ona marafiki wengi si marafiki, wengine ni maadui lakini ni marafiki. Hao ndio watu ambao huwa wanaharibu ndoa nyingi. Usiposimama vizuri na uelewe unachokitaka, wewe unaweza ukaharibu ndoa yako. Wazazi wako wanaweza wakaingilia kati waharibu ndoa yako. Dada zako, mashemeji na mandugu zako wote wataharibu familia yako. Jamii nayo huwa inasikiliza, itaongea. Ukiwa haujielewi, wataharibu ndoa yako. Tumeelewana? Marafiki zako, woi wengine wataharibu ndoa yako. Kwa hivyo, jua unataka nini kwa ndoa. Nilikuwa naomba nikuulize wewe. Wewe, ndoa yako, ni nani aliharibu ndoa yako? Kati ya hao watu utaniambia ni nani aliharibu ndoa yako. Kwa hivyo, usisikilize mambo ya watu. Wewe jenga familia yako na Mungu atakusaidia.